Машықтырушысы Сұлтанов Исамидин, жашыл кийимчи Мусабек уулу Азизхан, Ысык-Көл обласы. Машықтырушысы Жүкеев Жакшылык. Gök kiyimchi Mirzabek Qo'chqorov 25 yaşında O'sh shahrining sportchisi jana Avuz belbog' kurashi bo'yicha dunyoning chempioni. Üç sekundda taza jengishga Qo'chqorov Mirzabek yetishdi. O'sh shahri. Kırmızı Batı'da Absamat Masarif'in Cakın Eles'ten kalkan Alış belbog' kurashi bo'yicha İran Mendeş'te 80 kilogram salmoqlik chempionliginde 3. o'rinda egaganligi uchun Qo'rg'on kemini Sanjarbek Amanov siylanar. Zaf klubi atalgan Elaro Mendeş'te 3. o'rinda egaganligi uchun Qo'rg'on kemini Qo'rg'onbek Habibullayev siylanar. İslam Razakov sport klubu atalgan Elaro Mendeş'te 2. o'rinda egaganligi uchun Musabek уулу Azizjon siylanar. Sizlar oldusu. Ahmet Orhan'a işleşti oldu. Kırmızı Batı'da Absamat Masarif'in Cakın Eles'ine arkalgan Alış belbog' kurashi bo'yicha İran Mendeş'te 1. o'rinda qamsizlanganligi uchun Altın Bayrog'ining Mirzabek Qo'chqorov siylanar. O'sh shahri. Yenguvchini jana bayrog'larin siylov uchun Qirg'iz Respublikasining Jo'g'org'i Kengeshining 5-chaqirilishning deputati, Qirg'iz Respublikasining Alış belbog' kurash federatsiyasining ardaqli prezidenti Malik Kalilovich Osmonov og'amizni chaqirib olamiz. Бүгін күреш өте жақсы өтті, соперниктер өте күшті болды. Ел аралық Абсамат Масалиевтің турнирі өтті бүгін. Бұға 3 мамлекет келді, бары қиын мамлекеттер, қиын балдар күрешті. Мен 80 салмақта 4 сыхатқа бердім, 5-ші финал болды. Финалда Көлдік балуанмен күрештім. Көлдік балуан деле жақсы күреш өткен. Алла Таала бұйырып ұттық. 2018 көчмөндөр ойыны, открытый Азияс игр болот Индонезияда, ошого буйрса ошого ниетим бар катыш. Буга чейин мен
чемпион мира болгонмун, чемпион Азия болгонмун. Кудай кааласа Азия игрди утам деген ниетим бар.